Ubak krau buit renta tiang, ulampang ke steering committee ki dorbar kur, ula pentep baga jingelang ba jongki kan long hak nyautrik unopra arjar kat khandai, ha Bharat Scout and Guide, hajan Pine Mount School, ha bagran skilat pathai kubor mentaga sngi ka arp nyautrik unaiweng, ha Shillong Press Club, ulang balakhot la wer ya barok ki kur bakin ya poi sekane ke jingelang, ha ka bakin pensngau ya ke ai ka baka committee kala le, ha kane ka sisnam nadu balasang ya ka. Nakaliang jong steering committee ka kentui ki kur bakin san ngut na kawai ka kur, ban ya poi seka jingelang khamtam gitu ki saupu pratili ki blayadon, ha ka sngi ba penlong ya ka steering committee. Laitu bakum ka steering committee kala ya shimbenta ha ka sub committee jong ka district council, ban ya kran halor ka clan bill, ban ajingmut, ndre ka khalam no ka executive committee. Mereka yang bangidon berwan mentak ke press conference pak. Hak jingya lenti jong ke steering committee jong di darbar kur. Sistem kenti mentak. Kata kalau ngedu ke light trek undu barat. Ada jak khapra. Kaban ni lalong ya ke jinglang ya kepala pelong ke steering committee hangte hapo Bharat Scout and Guides. Hak itu sih nilai kuat di kilong ikmat jong kikur san mut di lapan ya kilong ikmat nak kikur beper banyak poin yang kita jinglang bat nilai don kumbasau bu fakur ie hak itu sih bat day hak itu sih kalau penong ya kanika steering committee jong darbar kur ba nginyo banyak pek nginyo banyak kami nginyo banyak besar nginyo banyak keren halor bide ki bill ki bambi nak district council ki bakta ya ki darbar kur. Kapan kong ni langsung, yon kong itu ka amendment halor bini bagai lineage bill, nangka hadir kami sebagai clan bill, hadir kita kabagi lo yon bani keren teks ni kalau ni fokus teks ni halai trik kita yon ban ya keren bani ya telang tu kalau hadir bini bagai amendment ni lineage bill, but nilai wajib tibiru ba, kadang kecil keren kalau yang cakmat halor bini bagai clan bill pak, so te halor bide begini ke jing ai jingmut na ka bataka clan bill nilayo ban penbet ke ba kam sabin ainut hamni dan lak ban ya bule lot kan rai kai ka ban iron ka man keren tolong ba halor ke bide ba katu ke jing penbet nilai penrung hamni ya ke hak definition ya ka mixed marriage ba ya ka personal law ba ha ki bide ba kawai ka bentabat kalong ba halor media kena kejat lendo, kejat sim, kaba don kam banda pensai, lendo ayu, sim ayu, kata ni kau nanta halor media pat ba kador ba kur kena bor, kaba klik tu halor media bikin kampur, kata kemudian is the final authority, halor media bikin kampur. Tengin kuat ni ajmut ba ngim kuat ba kador ba kur kanung bersyakti syakum hak board of district council gidon kam ya ka district ni kum ni borom ya ka ba tanong kum legislative authority kila don yang turu ka ba ni na snow ya hak jmut ba ke ka ba ka district council kala pen kre nom kit kam jong kur hi kum tu kum ila phat muslim ba phin ya pha san mut kilomit kemat syakti kenang bagi niok bagi tu happy kikam keba kum steering committee ni lalak berpendak lingba kejingat nanti kejungi mentah kerisisna.